ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo zaryo ya 111, 112, 116. None kwa 20 Ukuboza 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi mu buryo bukurikira: abagize guverinoma, Madame Neri Mukazayire, Minisitiri wa Siporo; Bwana Rwego Ngarambe, Munyamabanga wa Leta muri Minisiteri ya Siporo; Bwana Godfrey Kabera, Munyamabanga wa Leta ushinzwe imari ya Leta. Abandi bayobozi: Bwana Festus Bizimana, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Senegal; Bwana Parfait Busabizwa, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Congo; Bwana Olivier Kayumba, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Centrafrica; Major General Joseph Nzabamwita, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Federasiyo y'Uburusiya; Bwana Lambert Dushimimana, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu Bwami bw'Ubuholandi; Ambasaderi Vincent Karega yagizwe Ambasaderi wihariye ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari; Bwana Francis Gatare aba umujyanama wihariye muri Perezidanse ya Repubulika; Engineer Richard Nyirishema, umuyobozi nshingwabikorwa mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi; Bwana Jean Claude Musabyimana, umunyamabanga nshingwabikorwa muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora; Bwana François Regis Uwayezu, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo; Bwana Brave Ngabo, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi; Madame Ariane Zingiro, umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe igenamigambi n'ubushakashatsi muri Minecofin. Bikorewe i Kigali ku itariki 20 Ukuboza 2024 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente niwe washyize umukono kuri iri tangazo.